Былтыр білесіңер, бюджетте біз 2 миллиард 700 миллион қарағанбыз. Быйыл 9 миллиард сом қарап атабыз. 9 миллиард сомго 173 школды құрып бітөбүз, 4,7 миллиардға. Бардығы болып 204 мектепті бүт Қырғызстан бойынша бүтіргенге әрекет қылабыз быйыл. 7,7 миллиард сом. Мындан тышкары 18 объект здравоохраненияда бүтөт. Маданият мекемелеринен 30 объект бүтөт. Балабакчалардан 49, 50 балабакча, урматтуу коллегалар, бүтөт. Мындан тышкары азыр биз Тилек Кыдырмаевичке 4 миллиард 900 миллион сомго мүмкүнчүлүк бердик техника сатып алганга. 669 техника сатып алат азыр. Быйыл 1 миллиард 300 миллион сом акча бөлүп берип атабыз. Мындан тышкары бюджеттен дагы акчаларды бөлүп бергенбиз.